September ni kuwa sang ni som ni pali tho tan ni ani a bazar thir tu te chibai ule nimin jing khan West Bank le Jordan in kalpo na Allenby Bridge crossing a firfiak ten Israel papathum man ka phluma heng papathum ka phlum tu hi Jordan mi truck driver ani a Jordan ramatanga ron kalin papathum te hi ron ka phluma aka hlum tak te hi kum somruk chunglam vekan ni Allenby Bridge hi King Hussein Bridge tia soyani boka West Bank le Jordan in kalpo na omchun ani Israel sipai le Airports Authority official te soidanin he Jordan driver hi crossing veng tu ten lo ti dingin check turin na chuka chutianga chuk che chuan helaya lo duty te chu akap tamaya papathum te hi akap hlum ta a Israel Airport Authority sipai te chuan kap let ve in an kap hlum ve ta ngal ani Israel sipai te chuan he Jordan driver hi Maher Diab Hussein Al Jazi ni in kumsom thum pakomi ani a Jordan ram chimlam udru khuwa chengani antia aka hlum tak te hi Magen David Adom Ambulance Service te chuan boy som ngal ma se amuna an thingala IDF te chuan he thil thleng hi firfiak te chet na ni ti in Al Jazi an papathuma ka hlum na silai thalak po an phochok ngala Al Jazi ron khallu traka hian puak thei thil la omnia soyero IDF te hian ngun takan en fi nuwa thudik lawani thu an sai thunga he thil thleng hi Hamas le Palestinian Islamic Jihad pol te chuan lobo man ti thu an soya Al Jazi chu Jordan pahuai senani antia Nazi Zionist ten Gaza mi puite an ngai sakawangte West Bank an obluya wangte le Al-Aqsa Mosque tanei antum na te wanga phubalak na ni ti in Arab mi puite le Muslim ram te chu Palestinian te tan puiturin an som ngal bok ani Palestinian Islamic Jihad pol te point Al Jazi chu hero ani antia athil ti hian mel ma te laka Jordan mi pui Arab le Muslim mi pui te ril ruput mang chiang takin alantirani antia America ro rel na hnuaya om te chuan Al Jazi thil ti anga chanle na bak hi an hrathiam tak tak lo antibok Israel le Jordan ram thu nei tu te chuan he thil thlenga wang hian helai crossing hi thule om ma chu kharani thu an puang hal ve ve a Jordan ram home ministry chuan he thil thleng chungchang hi an chui don thu an puanga IAA te chuan Allenby Bridge back a hian eilat bula om Rabin crossing le Beit Sheana Jordan River crossing po kharani thu an puang bok kumsang khasakua somkua pali khan Israel le Jordan hian inrem na thuthlung an ziaka ramin ngei tak annia Jordan ramatang hian West Bank le Israel bazara te po thil zuarin an ron kal thina West Bank ka Allenby Bridge crossing hi Palestinian ten Jordan ram nena in kalpo nanan man bi kania Israel mi te chu Rabin le Jordan River crossing mangin Jordan nen anin tlopo thung ani heti la hian nimin khan Israel mi pui tam tak te chu kholaya chuak khomin Gaza Hamas helpol ten Israel mi an hren te an chua theinan inrem na zia pui thuai turin Prime Minister Benjamin Netanyahu sarkar an nor le a nimina Israel rama kong zo tu te hi minuai sari le singa chuang an ni anti Karma salama Gaza chimlama tanela Hamas mi hren mi paruk ruang Israel sipai ten an chara tang khan Israel rama mi puite chuan inrem na kong zong turin Netanyahu hi an nor to a Hamas te hren mek chung te le an mani puala bol din te chuan Prime Minister Netanyahu le sarkarin Hamas te na inrem na nei theilo chu demin inrem na om ma chuan Israel ram chung mun sang sanga lungoi lo nan lantir zel don ti an soya nimin kha hetianga lungoi lo na lantir na lian ber alani lungoi lo na lantir tura pun khom huai hot tu te chuan Tel Aviv khopui ringota mi nuai nga velan kal khom ti an soya Israel ram hun danga pung khom po nuai ni le singa an tling ni in an soya sarkarin an thil phu ta ti hlotin ma chuan an chol don lo ti an soi bok ani US President Nimek Joe Biden hian President ani chungin ni zanga somthum pahni zet chol alato anti chu kumsomriat pakhata upa Biden hian President na hi kumli ala thokling lo dewa ni sang khazathum somni paruk a President chungin ni zanga somthum pahni zet chu vacation amanga a President hun chung hun za thena hun somli don chu alo cholvel mai ani om chumo Republican National Committee ten data an nei an pon chua hi adikani chuan
US President hian a President hun chan ve don chung chu na po thok lovin vacation alo nei der ti na ni a America rama hian thok tu te hian kum khat chung in ni som pakhat chol an neya Biden a chol zat ni zanga somthum pani chol tur hian kum somli le pariat vel zet an mamo ti na ni President Donald Trump hun laya White House Budget Officer General Counsel na thok tu Mark Poleta chuan America le khovela boy nuai lain Biden a chera zangthal dera lo muhil lai thala kan hu thin hian Biden a President na tho dan chu ati chiang ber mai atia thilmana sang zela thunun thei po ni to lova kan ram ria chuan kan hriat ngai reng lo te chu an ron lut ru a kan rama kan mi te chunga sual na rong an ron bola khovel mun sang boy na chuaka chuti la John Biden a chuan chola lo mangkol vel mai ani atibok RNC chuan in rini po khan Biden hian Delaware a Rehoboth Beach a chola mang antia ni som paruk chung cholawa chol zon na ni to anti RNC chen hetiangan soima po hian The New York Times chuan Biden a chol man hnem zia hi an lo soi to a President an yatanga ni zakwa somnga pasari chung khan ni zathum somriat pani chuang zet cholin US President lo ni to zong a in chol alan hnem jok ti an lo soi to a heti la hian July thatop lama President chu atum to lo thu a pon hnu khan President ani ang le party leader ani anga ati tur hlen chu kunga pu atona fum zual ni in an soi bokani President Louis Donald Trump chuan President ani chung khana President hun chung za som ni paruk chu cholna na manga Ronald Reagan le Barack Obama te chuan Trump ni an President chungin za som pakhat chol an mangthunga Jimmy Carter khan Trump khata President chung khan a chol bel khom chu ni somsari pakuania chu za panga chau ani heti la hin Representative Nicole Milotakis chuan Biden hian tunai tam hi chol mangse America ra mina that pui zo kang atia Biden an tho to te hi enila President Trump border policy ati topa Iran shrek na hlipa anti energy policy asiama gas chole man roman ati sanga engma thok lovin chol mangreng mai se kan ramin a that pui zok dayang ati bok heti la hian White House thupuang tu Andrew Bates chuan President in uya chula wang le ice cream angai na thu te manga beitu te pokin hetiangan beile ta hi thil makani hran lo Biden hian rim takin na thoka tunlai huna President dangte ain chola mang claim jok dayani ati ve thung tun haya mi puingai dan lang hun bera Republican Party candidate Trump chuan Democratic Party candidate Kamala Harris ale pelvele ta a New York Times le Siena College ten September ni thum le niruk inkar chunga mi puingai danan laka chuan Trump hian point khatin ma a hruai ani vote thak ngei tura rin tengai danan laka hian Trump hian vote za somli le pariat a hmua Harris hian za somli pasari amuthunga hei hi Joe Biden an President chu atum le lo thu a puan hnu loka mi puingai dan result nen ai nangani Biden an President chu atum lo thu a puan hnu a Harris a thlop thu a puan zui hnu khan Harris hian mi puingai dan lakna hrangsanga hma son chho zota khati lai khan Trump atran tu te chuan Harris hian honeymoon period a hmang meka atop le thuayang ti in an lo seilok to a Republican Party lamatanga mi puingai dan la tu Tony Fabrizio le Travis Tunis te chuan Democratic National Convention hnu khan tlemin Harris hi mi puingai dana han sang le hreta Convention zo a boruak sang hi chu thil ni phung ani ve shima Harris si point ni thuma han sang hi amak lem lo ti in an lo soi to a an soi dik don ani mai thei Trama boruak aron sang chhovele ta hret ni in nalang kan hriat vek angin US President thlan hun hi November ni nga ni a thlan hi po am to lo tia heti khop hian mi puingai dana online ne to ka chu wangin naktu ka presidential debate nei tur hi apoimo hle don ti achianga US mi pui za somni pariat vel zet chuan vote an thak ma in Harris hi hriat chian le zualan la du ti an soya Trama hriat chian le zual du za pakua vel an la omboka chu wangin debate an nei zo lama mi puingai dan lak huna chaklo tur boruak hi alang chhotran to nge in arin om Pakistan rama chuan nimin khan Imran Khan a kai hruai Pakistan Tehreek-e-Insaf
PTI party worker te chuan an ram khopui Islamabad ta Imran Khan chua Putin lungoi lo na an lan tir Pakistan Prime Minister hlui Imran Khan hi eiruk thu boya wangin tanina khung mek ani a PTI worker te hian chua turin Pakistan sarkar an phuta nimina an pung khom no dar tum hian Pakistan police le paramilitary force te chuan tear gas nen an beya mi somni velin hliam an tuara hliam tuar zinga hian PTI worker te ba ka police te po an telani nimin khan Yemen a hmun nei Houthi helpol te chuan Marib province a America drone MQ-9 Reaper drone an kap thati an soya tunhaya America drone pariat an ka thlang na ni a Houthi sipai ho tu Brigadier General Yahua Sari chuan Gaza mi puite lama an tran thu le an ram hum him tura an be zel don thu an puana chikhatani thu a soya hemi nu lok hian US le UK thlona te chuan Yemena Houthi helpol te omna hmun chu bom mangin an beizui ani bazari lo thira wangin kan lo me